tang kun si mi da sita dai ko information facilitation government of Manipur DIPR government of Manipur na ko singna Manipur ki community mama hai ba suroi ki ni du progress to bachat siba aduma media ki madura tu bas adu akoi yang 40 kilometer o mari mahai leba wal tagida adu mahar regiment ki kampuna khamaga aduma media ki tim maduna tungeba bas adu banda thaiba Manipur thami aroi Manipur ko de Manipur thanjalo Manipur mutalo adu asalo na hai pase asi paidi tawba mongda Manipur yam na kandem tawi thawong adu भारत की संविधान की जन कानून की वांग मदनी लेबाक सिगी लेगिबा रूल दुगी मायोक्ता तबक तोबने कोई हाय लौजे अदुगुम्बा थौदोक थोकर मतुंगा मणिपुर की मियामदा फैरांग खसाव नबा लेरबा अदुगुम्बा यामना साखिबा अदुगुम्बा मियाम दगी इरा अमा लाकु याबगी फियम लेरबा मतम मजिदा सिक्युरिटी एडवाइजर वरिबा मिस्टर कुलदीप अमदि मणिपुर की गवर्नर वरिबा अखोई मणिपुर की गवर्नर वरिबा के बला makoi ani na hoji pawa lokhat pam to ba amata lokhatana tuminna lerga Manipur he ne irang thona bi mom to ise masi pende thoi ba thong khudi maki daita akoi Manipur governor ne security advisor ne chief secretary ne DGP ne makoi mari na responsibility ko da kuma Manipur mai sak ya ba phim lerba Manipur hai ba wai thabi yaro hai ta gadi makoi na woi ba governor je karam balai ba kino karai du woi bano kadam balai bak tu governor woi no ye ke bala na governor se kari seki woi bano mana woi balai bak sigi Manipur sigi mafam Manipur sigi geography Manipur sigi situation Manipur do hoji woi ba phim je khangdra gadi mana governor woi no kari korean lai de ge adu ba Manipur manunga Manipur tharaga kari thobu yar ba adu jo karam ba kari director information and public relation government of Manipur na aji governor di niyam khale ba department na puru satpa adu ma permission tongba gari edu da thongba ya rai bane asibu lebak si sana da lebak si ai da dei bra mo adu lebak si constitution ma sakang da ba lebak si ain ma sakang da ba adu ka Manipur ma sakang da ba adu ka myo ya bana Manipur ki governor wai bai ba Manipur miyam na pendre ba adu na ma sa na su moren ground da ma sa na Manipur thabo sakibra natraga pham da do bra ma to ba natraga ngarang ki thoi ba thong dok tu da mara le ba ji dan di pi raga makoi masana smai to soi gre lan gre matung tawroi matung thonaroi haina Manipur ki miyam da haijaba apology to phom thoi eba madu tawdagadi Manipur ki miyam na akoi ki Manipur ki governor hoji president run dai bani nimi chamani hena Manipur ki president run dai bani chumba matam da mara Manipur da thoi ba issue meram ji irang ji kai ta khangana hoji Manipur da khadam ki sang yang wang lai ri si mara khangara chumba Manipur si muthat ba ki mongda piri ma lo podo madu khoi tarai logde Manipur ki miyam na Manipur muthan da ba hona ba Hongkang khudima macam ta thena gani madu oining ba mi oisino oining ba leba oisino oining ba kanglu oisino madu chap ta thena gani abise thengna dura sulak lai Manipur miyam na aduna ngarang ki thokdo tudi Manipur government bulu singni ba Manipur governor akoi Manipur ki chief secretary security advisor DGP makoi miyam gi akoi ki daita ne haina lo de maram leite aduna makoi na madu ki matang da chap cha ba miyam da khoji pawa kai mo wa ma ta tham da bai be Manipur da mai jak na ba Manipur gi hoji thoi be irang sa mai jak na ba wona bani haina mai jak khatun bane ba aduna madu kari ki damak no ka da Manipur gi myam hoji karam ba film da lai ri si khanga bani chai ani hena Manipur da chathi ba miyat mi si yaw da du mai irang thoi ba mafam ma ne ba adu ma fam da governor na Manipur gi president ru lai gram matung da mana office sanga ba office ki pau chana ba foundation store yung ba komai harau da matam le thoga lai ga nungai lai thokre ba sonda misi mina yauriba lambi chatra yatriba akoi gi nilik kem da leiba awana tarba punja jingna magi mayim da chatpa yadadana awaba kya khangi ba se masima ka khokraga kumai harau da leiba nung da mai maming hakpuram da ba ngau hre foundation